bagi dun sana ambo yang menonton channel YouTube Pengobatan Alternatif Cucu Singo Barantai, jangan lupa bantu subscribe, like dan komen, tekan tombol lonceng kami nan disiko, minta tarimo kasih banyak. Kok ada kata-kata kami nan salah di dalam adegan Pengobatan Alternatif Cucu Singo Barantai, kami minta maaf sagadang-gadangnya. Oh iya, bagi dun sana ambo yang menonton channel YouTube Pengobatan Alternatif Cucu Singo Barantai, pengobatan awak bukanya malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Malam Minggu jo Minggu malam tutui. Mudah-mudahan dun sana nan datang kamari apa permintaannya dikabulkan sama yang satu. Ya modal tu Pak, Bu. Utang wak sebagai hamba Allah bahu sahu. Awak sudahkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam